إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. Ashana kushimbishi kwa Kiislamu haujapakuyemisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nukuenda swala ni salam bimpate mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Insha Allah ta'ala mukuroro angana kwetu welelo jino insha Allah muibada ya Jum'a fi yawm al-Jum'a, mudiri kuja Jum'a diri kuja disimbishiri Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa basilam, diri kuja divele umbone Allah subhanahu wa ta'ala kwa wandu asilam, diri kuja diradi shiri maumbone ga kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam musunna ni insha Allah ta'ala mulelo jino insha Allah tuwe jenku jikungulu kangani kapena tuwe jenku jirungula hadithi jamtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ashana arwa kushimicho Kiislam rawa al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. Ashana ariwa kushimishi kwa Islam uladike wananjigadi lelelo jino malowe gananjigadi lelelo jino Islamu orobeni wankumbika nila ni hadithi jamtumiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajibu sahabiyul jalil Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi wa kumanyika kwa dini ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hakuweza kuti ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ameshata mtumiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuti innal islama bada'a ghariba, nditu Islam mtumiki sallallahu alaihi wasallam akuradishira Islam yashati tekutanda ni kuapata wandu watite innal islama bada'a ghariba, nditu Islamu
shatandite shidishanyua ni kwa wandu wasayaudu ghariban kama bada alkadhalika shislamu beshi shishujilaroni kwa wandu kuoneka shanyuani fatuba lilghuraba nambo ntendele orbe wene wapatashina wandu wakuoneka kutia kupanga nyishi ndiya nyuani. Hadithi ajibosewa la Imam Muslim musahihi ja ashana ariwa kushimisho kiislamu pangadi mundu bandrinda wa Makka ikawele wadiji nkukulubidila nikunjiti kamtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam nkani shiwe islam kapena nkana awe kupata ntenga mtume sallallahu alaihi wasallam aje kutuwala dushile wandu mudini jeshi islam wandu oro pepa Makka wadiji nkumanya ukwedi wa mtumiki sallallahu alaihi wasallam wandu oro pepa Makka washimanyi shikulubi cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam kutujuele mundu jwa kulubishika nyamata jwa ukwedi nyamata jwa kukulubishika mwa wandu nyamata jwa kuweshita malwega kuona ni mpaka wandu wane wajigalaga shibanje ni kumpa mtumiki sallallahu alaihi wasallama kutijurunje shibanje shentane jwele mundu jwa kuamini yele wabanga nyaga makoraish ni mpaka mushrikuni orobene wapika nganagia kutinditu Muhammad jwele mwanashi jwa ukwedi mwanashi jwa ngawe shita unami walanga nijua jwa nroko neshele ni mpaka kumpaga shibanje kutiala kwa turunjile shibanje sheta alkadhalika mtumiki sallallahu alaihi wasallama katema kagabi kange ni makuraish kutiganyuwanirie nyumba ja Allah subhanahu wa ta'ala juwanirie Kaaba aginyuwanirie Kaaba makuraish jai shenda awi ja kutinyumba jila tawile Kaaba jila tawile na boko arigele kujigala diganga die bidiudila kutima koreishi gazigale diganga dio na diwise pa malogako nambo shila mundu waura kauga uhulu shila ntundu wa wandu waura kaga uhulu kuti aoneshe eti ni wandu wakujigala diganga dila ni kudiwika pa malobako katamaka wadi jimujeji la ndamo jila wandu oro wapika ngene kuti washaji njile wandanda parikiti pano bari wele mwanjao tuatende wakutulamula mutinda wa tupatile rampano jino kapena mutinda wa ujinjile katikati jetu ndawi jele unga nijipita yani japitile ndawi je jipi wandu ore wambweni mtumiki sallallahu alaihi wasallam jina kuinjila mu masjid katamaka jinjile sallallahu alaihi wasallam wandu ore walumu kuile malowe kuti hadha as-sadiqu al-amin abawe lenkwedi drone jo kuaminika nditu beleva shatu jila ni uwejaji mutinda watu kwetera mpano jino tumiki sallallahu alaihi wasallam wajile ni bandu woro bewene kwa kwatendaji galenguo nishila lukorio lukamudile kumberi kwangu ojila najigale diganga wishe katikati janguo nadi nyakule diganga ladidibenani nguo jila pawaterle la kwenila mtumiki sallallahu alaihi wasallama wajigele mkono wao wandioni kujigala diganga dila kudiwika pa maloga utindanga ni upatikana na mbosha kuri monje mtumiki jujuju jawadi jinkunkuluvidila katema kairia ishe ayat kutosela kwa Allah subhanahu wa ta'ala katema kagaisha malamuri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hum fa anzir jime ni mbubarobe umati katema kabosela sallallahu alaihi wasallama ntenga wa kutiranu ajimushe natande kweneria da'wa mtume sallallahu alaihi wasallam wabita kukuima bajabalus safa wajimiba ditumbi adi ajimiba ditumbi na kwa wilanga ni abandu wore wandrinda wa Makka mtume sallallahu alaihi wasallama wajimiba ditumbi ni wauririe bandu shiurio nkana yo kwa badawa waterle kuti anaje umanganya nkwiyo wanaudi ninagaba nyuma baditumbi dyango erile unediadi kutipawe pana amagongo wakuraka banganye ngondo kumbulaga je umanganya mpaka munyitishe wandore batita kuti washitu njitishe Muhammad pangadi patu wenu unami wakutoshilaga kwenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pele watandite kuikari antenga kutinditune jwa jundumigwe ni Allah subhanahu wa ta'ala kutinambarobe je umanganya
muipoteria Allah subhanahu wa ta'ala. Falabala akuimuka Abu Lahabi na kuntenda nabijo Allah subhanahu wa ta'ala kuti tabban laka ya Muhammad jonari shemwaje Muhammad ali hadha da'awtana mtu wilanji ile kwa yala kweni bei. Abu Lahabi akutojima shawilanji igwe paka kuikana gaba malogega nambo kunda ndako wante na gamtumiki jwa kulubidila ashana rowash Islam Mtume sallallahu alaihi wasallam muhadithi janongwari kujiryoma jajikuti innal islama bada ghariba ndicho Islamu shatandi te kwa bandu kuoneka shanyuani. Abu Lahabi katama kabikane malewega Mtume sallallahu alaihi wasallam waetandi te kuona unyuani wa kutenda jinya mataju. Wandu katama kawatandi te kuinjila Islam. Wandu wayi wanageishi ndio kuri monje. Anawo tu ile sheirwa na amwe ijinji tumpebele nungu jumpebe. Anawo jitoleshe kubanganya irango kwa kunkuya mundu jumpebe kutijwelaje jukutu ilanje la munungu jumpebe. Wandu worobe watu vileo watandi te kumbona Muhammadi tayadi jukuikani ntenga washilendo kwa jeji la manganya jini. Nibele bati te Mtume sallallahu alaihi wasallam kuti innal islama bada ghariba nambo ndito Islamu shatandi te kuoneka shanyuani wasayaudu ghariban kama bada nishishuji la roho ni Islamu wandu tashiyoshi wanaga kuwashanyuani nambo Mtume watiti fatuba lilghuraba ntendelo oro vene wapata wandu wakoneka kucha kupanga nyitendo yenyuwa shana ro kushimishwa Islam. Hadithi jakulana ganijala kweni ajiboshele sahaba Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi dhati yawmin wa nahnu indahu miki sallallahu alayhi wa sallam waweshete yani sahaba jukuriari ashiria malewega Mtume sallallahu alayhi wasallam akuti inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kapenda qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam waweshete fi dhati yawmin mudiri kudi moja wa nahnu inda watudi bamera Mtume sallallahu alayhi wasallam twatemi mpepeni Mtume sallallahu alayhi wasallam gelema alogo Mtume waweshete malowe watu watemi mpepeni Mtume sallallahu alaihi wasallam Mtume jaweshe tema leo jwatite tuba lilghuraba ntendele wapata bandu akoneka wanyuani tumebelele babo wagambile kulumuku la kuti tuba lilghuraba ntendele wapate bandu akoneka akupanga nyitendo yanyuani faqila faweshe tegwe masahaba rano gakora kakuuri manil ghuraba ananiwa wandu watashioneka kuti wanyuani wo faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam waweshet mukugogobola la malowegao wati ita sallallahu alaihi wasallam kuti unasun awelewa ndu jele manganyajo yaslihun watashiwaga mkuilani ya kutenda unasun yaslihun awelewa ndu watashiwaga mkuilani ya kutenda fi nasin su'in kathir tashiwa katikati jawandu ashajinji wakupanga nyishindu ya haram tuminati temayasihim aktharu mimman yuti'uhum wandu watashiwaga mkwakani la jele manganyajo wanandio tashiwaga akthar tashiwa ashajinji mimman yuti'uhum kwa abunda wandu watashiwaga mkwakuya jele manganyajo Mtume sallallahu alaihi wasallama wadigobolele dile dia unyuani watite unasun salihun awelewa ndu wakupanga nyishindu yambone awele maswalihin wakupanga salati wakupanga zakati wakukanya na ishindu ya haram ni kuiganya ni shindu ya halali ya yajigala jele manganyajo mushanara sha Allah subhanahu wa ta'ala na mbajele manganyajo tashiwa fi nasin su'in kathir tashiwa katikati jawandu ashajinji wakupanga nyishindu ya haram tumeni watite mayasihim wandu watashiwaga nkwa nyori jele manganyajo ni kwa kanila gulu jao ni nambala jao tashiwa kathir tashiwa wandu ashajinji sana kupunda wandu watashiwaga nkwa kuna jele manganyaji ashana aro kushimishiko Islam wele wandu wana ndio
wadi masalihun wakubanganya ibada kwa mudawama wakuilanya sheria sha Allah subhanahu wa ta'ala ni sheria sha mtume sallallahu alaihi wasallam welewanye ni watawe wakuina mala ya qiyama kwa melo mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashana arukshim kwa Islam. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى أبيشت الإمام الآجري رحمه الله تعالى مكوغوبال لما يجمتمك صلى الله عليه وآله وسلم أكوغوبال الحديث جمتمك صلى الله عليه وسلم الإمام الآجري أكوبشت كتي إن أهواء المذل nditunga ni ryo kutyoshela gamunti mitimaja wandu almuvillata raridiria kuonanga sana raridiria kwa binda wandu takthuru rishitu pano besana sila mundu akweta opinion wao sila mundu akwetera ijao ni kujirio yani ni kujiwika gamu katikati ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ahwa almudilla nditunga ni ryo kwa jonanga wandu ni kwa rokonari ya wandu takthuru rishiwari ya jinji sana sila mundu tashiwaga ni opinion wao katama kabe shetegele malowego nati taguti ahalul haqqi namba wandu wadi muhaqqi alladhina ala shariati alislam ashna wandu watashika malana barabara ni sharia cha Islam wale wandu tashiwa ghuraba fi nas tashiwa wandu wakurimonje kwa wandu sila mundu akwetera ijao sila mundu akweta opinion wao ni jukwika mundu ni sheria kutosha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kutosha kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama wale wandu watashiwa kunyoregwa sana ni kuoneka kuti wandu akupanganya ishindu ya nyuma ni sana wandu nganari yobelela wabil mithali yaqtadihu al maqal kwa kuchoria example ni mifano bari wandu akura pataga kupikana anashishini chashikuweshto gambara mpano jino zampano jino kuima mundu ni kujirala ngani jaunyago kwangadi mpaka tujime mundu kuima ni kujirala ngani ja nyimbo kutianya mata baru kwetempata kwa kutianya mata wakuriyo maskuli wakuriyo mashkola atpanganye je nyimbo kutipana mundu joshawe je nkwadi bajele manganya pangadi wa shari monji nambo mundu katamakajiishe ni sunna ja mtume sallallahu alaihi wasallam katamakajiishe ni sheria shakutosha kama Qur'an wanuoro bekurimonga kutijamani Allah subhanahu wa ta'ala weseti kadha mtume sallallahu alaihi wasallam jutita yanti wanuoro beshatu jibe dunia jino mtume sallallahu alaihi wasallam inatite fatuba lilghuraba mtendele woro bewene wapate wandu akone kutia kupanga nyishinja nyuwa. Qala al-imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala aweshata al-imam al-Auza'i min a'immat ahli sunnati wal jamaa awele munkutila mama imam ga ahli sunnati wal jamaa al-imam al-Auza'i aweshata malawa kuti ama innahu la yadhhabu al-islam tumebati taba kuti bada al-islamu ghariban islamu shitandita shanyuani nishishika roni kuoneka shanyuani al-imam al-Auza'i akuti ama innahu ma yadhhabu al-islam nditu jamani ma yadhhabu al-islamu islamu ngati yoka dunia jino islamu shirika le kwa islamu mpaka kiyama watu washipo shele kutoka kwa shinangole wetu twashipo shele kutoka kwa shimashe wetu yoyobe islamu shirika dishile mpaka kiyama islamu ngaro konesha la dunia jino walakin nambo shashiro konesha la dunia jino walakin yadhhabu ahlu sunna nambo wataro konesha la dunia jino ningaona wandu washatende mwanga oneka dunia jino ahlu sunna wandu washajenderije dini madinga ni majiga ni mtume sallallahu alaihi wasallam wale wandu tawe wakurowa hatta la yabqa fil baladi illa alwahid minhum ikawele roni mpaka iko mboleshe pashilambo shantundu ninga patikana mundu jo sunna mundu jo kuilani ya dini madinga ni wote tekala mtume sallallahu alaihi wasallam shilambo shantundu ninga patikana mundu kapere ninga patikana gulu illa alwahid ikawele mundu jumpepe ikawele ni kupatikana mundu jumo wandu korora na kutijamani anawani wa kuendelea sheria madinga ni watu ile shele mtume sallallahu alaihi wasallam shilambo shantundu ni kumpata mundu jumpebe tandwa kuti ahlus sunnati wal jamaa amarile mwakuwa roni sheleshi shiweleshe manyirosha kiyama sashiweshe mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi jine kuti inna allaha la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ibad walakin yaqbidhu al-ulama walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama mtume sallallahu alaihi wasallam akuweshe
mukutala maimanyiro ya kiyama kuti inna allaha nditu Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbidhu al-ilma wanga utiori umanyidiri intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ibad kwa kuishula umanyidirio kuutiori mitima jawandu mitima jashikabolo walakin nambo Allah subhanahu wa ta'ala akura urimari aga umanyidiri biqabdhi al-ulama kwa kwajigala wandu ashamanyidili mundu jo sunna kuwa mundu ahlu sunnati wal jamaa kuwajola kwa nijo maulama ku mala dunia jino itemeni watita kuti mpaka dunia jingapatikana maulama wandu ni kwajigala wandu wajinga ni kwa awesha bashiri ya maulama wanya ni kwa uri aga fatwa wandu kwa uri aga fatwa wandu agambele kuwala bashi jamaa ulama na mbwadi wandu wajinga wandu ni kutori aga fatwa bighairi ilmin mungapi njile umanyidiri fa adallu asimiri eneo kurokoneshela au fadallu wa adallu kubasimiri enaro kona arokona yani awele wa kurokoneshela wa adallu roni awele wa kurokona rene wandu wani ashalongo wa Islam bada al-islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba wallahu ta'ala a'lam